Mara na mimira ko churi jumundo hena solution. Kabatisho. J'ai relevé la parce que quelques secondes. Ok. C'est bon. C'est bon. Ouais, tu fais beaucoup, hein? Tu fais beaucoup, hein? Non, io resteremo ma se devo fare Si va faire un peu. ah d'accordo Wangalizi watukufu watu mlilungao harma Facebook Hamidu Dunia Kamil washilizandana tu watukufu wa Radio France Comore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harma za studio zatu emakatinda nuayo ngasina 19h yani sahanda na dakika nemu studio za Radio France Comore nganalisa mpango ikao relaiki watukufu harma studio yatu wanachama wa he movement ya mbao suluhu wakansi hena mnainu ngamina halali zirari mali bikaunde raisi wa he movement nge harma studio yatu wazima na imansi jimla wa he movement yenu Mohamed Maswab analiga ni mshukurioni baada mkubali mjari hadisi wazima nasi na hujuliza watukufu walishilia unarangalia wa Dunia Kamili ekango wana suala bekao ngalinjia harma muasasi ya hansibano ngona haki ngona hukuma ya kwanza waandise wazise masuala yanu harma mumo matinal au harma mumo matinal Mohamed au harma Ortega Abdouassal bekao mumo gujunu harma ya kabin technique wajau amaye kamera za Facebook mjomba hazingare darakim watukufu assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba raisi wa hele chama ngamjore salamu wajaba katinda anu wayo badimana Manswab Mohamed Manswab assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bana mkubali mjerali sibadima abonge ngamjora uso raisi sirari madi bekao mkubali le wenu raisi bazima sikanza nijue ujeleze en bref muasasi ile chama lenu tafsiri ya halo ne chatonga rajaban leo mje mwelizwa Komori nji. Marhaba. I mouvement ini maana ini mouvement ini rongolwa MTERPC, mouvement d'une transition politique équitablement réconciliatrice et pragmatique aux Comores. Et Comores wasioihira suluhu. Suluhu maana chini ndivyo kamba wanawai Comores aranguri na maha 41 bintu jorongwe tarina maha 57 aritilo harmomani itongeza amba harmo Komoru utawalisi ha ufukara wa ankili utawalisi ha ufukara wa mali nana ngumani ilokamba utongeza wanawai Komoru wati damu nyingi harma Komoru itongeza ya maandini yatu Mwenyezi Mungu avenzemba ariba maandini mengi maana tuna bahari ranana shibandiati ranana Hawaii lokamba hiyo njema kaisi na mfano harma dunia be zanazo pia kazufaidisha Mkomoru leo Mkomoru arende ha utini mwa wanadamu utini namna ilokamba kaisu ruhusu hai daraja ya maarifa na akili ilona wanawai Komoru leo ikiamba wasalia waburihe walishe watu ilokamba kawasina pwereho na Komoru wala kawasina waandilifu na Komoru wafanye waendese haina mna waendesa yule maana rafanya imovumaini ritsahe suluhu baina wasima Komorie ya mzuani mwalina mngazija na maore waparane
ritsahesuluhu baina mtu ilokamba avingi komuriatu ranguma hayo na maha tujando gwemba mahamia wa tuswini aivingi surongamba wai mwanzani be hawakati de wowo arende hamba wode mtu ilokamba asurimanisa noriboshia zimali zatu yodi maana arafanya imuvuma suluhu na haba nji bwana rais relewa shasonga mekauru mwaka ujana ile chama lino movement ilo ambao suluhu abonge godeshanizo kanga sina dakika 40 ndo johadi sipatimba bana abonga tozia sahada na dakika 45 ngamjova usu wakati dani wayo imansi jimla Mohamed Nassab ni usuali suala wekaunga jo huribenulia ranzi maorefikra yenu ngasina moda hindini hizo mashina mafanya hindini atahonda bana leo marhaban suala jamaa hadisi suluhu ya madeli rais ya UNESA dokaya humbishahe haumbishiha handani hawe kao bando ya hatu aswa Komor ri kanzi ritualia etare nezarihunda za henzi lafu gamjwa ndono dokaye ema ziwizi lina 10 katira kandiso mwaha vakani chaguzi harumwa enti lafu itongeza rahao uchaguzi we jaja ngamjoka ranzie mwaha ziwizi lina 2 randisa inurambao deleduru ukayaba seyezi harumwema siwa bada mitihani na mitihani abasa ngebidio riti dota hamzima harumwasi ujoka ahaku yende harumwasi la hele sharambaba heyezi ngejodo zungulia denurambao duru lafu rizunguli ya randisa ranzera mwashi iswa shangazija rende harumwashi iswa shanzuani rende harumwashi iswa shamwali lafika ubidike bada enzia atwema swamane rambe enga kartonda harumwe de durulani na deshi iswa shamaore kweli ngabo taabu ngarizijuwao shayuke jatongeza uke kartonjo karijwa rende bahi wakati zenchagu zinzaka huja sira tungashe le shamala sulu linu rijua harumwa mparo raufanya tarehe 22 ya November ya mwahazizi lina 14 rende harumwale jiji la Paris ikawa dumjwae zwa he Faransa rende haukaba kawananya sikaungwa hawa uzima wa hema siwa wa henzi ya Komor rende rwambi ukawananyasi wakati uja uliho dezarijilia ladhimu leori juhe manwana nyasi warenga emaka mwatabaha hausikitifu kwa jashinda wa balia eheli ya ladhimu wa mfano dokara nzima hazizi lina 12 baadhi wananyasi wa heshi sosha maore wa juha ambokana rifanye duru mana inde jutongeza rihunde tartibu ya utsahaila islahi ya hemasiwa mfano akimwali saidi yoraha ya raisa suluhu amjoka uzonesa manaka kanzaende bahe raheja jitekeleza wananyasi kaudo wa balayensi roalo harumwezi wakaharumwezi rawatuka harumwezi hususan wananyasi wenji wa kaharumwezi harumweshi swa shangazija kwa ja zingaresho baisho waonesa ukaika uladhimu rifanye duru shade kinyume ambokaya ye duru na ende harumweshi swa randi sahandani na desi swa shangazija haukaya aroa na nyasi wendeza rende rikawshelezwa na nyasi ukaya mano harumwa na nyasi wakaya wakaonesa ukaya iladhimu eduru yende harumweshi swa shamaure heni heli jukaya bahi rendera niswa na nyasu kana rijuhe au wakati uja ilindira aone rifanye kungumanyoku rendera taho wandu riwaone seukaya eka edurunike tuhende inga dufanya yodo bahanu yefikira ranzira rendarmo mpango huo randisa yawo randisa ziara reje hun Marseille rija heni juma rikawonana na wandu rikawa para rejare waonana hata yetarehi 21 ya août ya mwahaziwizi lina 15 le 23 août 2015 rija riungu le chama la suluhu rija zitendo razifanya handani loka ripua emwanyasi sfumsa hendo masiwanende yatsa he duru baada yabo ya raisa suluhu zirarima divanu hajuha tena hende tena maswani henda fanya ziara zanongoda hizo baada yabo baada zanongoza tunkinishiha si suluhu hele dzina lahe inurambao de komite maori hele dzina lahe inu movement ya 11 août rishitaki inurambao de
de hatua ni de dekri ya rais ukaya hopara zenye chaguzi ndeza ndisaro mwashishwa shangazija ila ikaya inuramba ukaya kinyume na sharia mshinzi, yani anti-constitutionnel. Hausikitifu wananyasi wakaulazimua rengeze dhamana zinu na de mahakama ya juu inuramba cour constitutionnel wende watataya ya tarehe 18 ya Desembre 2015 wende wasiaja alhamdulillah shama kwa jalunge sharia manesha reka ulazim baada wa jirimashtak wangu para zen janib zombili daunu washitaki evengeno washtakilo ade serikali washtaki dasira kau uikao ya kauri wanilia yohamba metrelaniu avoka metralunga mnunga mjuao basi wakansi warenge hatua onesa kwa naam ya hatua ya hera iso heda ula ngiyo idungu ya shariani kaiti kanti konsayani kwa jari ni kahaki. Baada ya zanongo hizo sisi rijuha rende harumaza uchaguzi karjaka na kandida mana wakati kujaka shabada ila serikali ila cour constitutionnel warenge hatua hayo sisi rende harumema swayo mane rende rikau uoneso kaensi ya hatu ketuste hesharia ndenunga handani hariti na rikau onesa nile shauri na hiyo ndio muhimu wakaba ngabo beka rikari hesharia ketuneso kawo donde le shauri la henzi shama yudu bandandisa rikau oneso kamonsi ban le shauri lo hamba suluhu ikao ilodele dalao ikao yode nzia ya ladhimu ridungi yodo izode zanongora zifanya hataba ha rawasuli bana. Marhaba meji tukazaiwa jau ni dhukuru ni suala ni alikana au mzungulio ikao du dhukuru baba harmaye masiwa ya Komoro tukana juwe mwenda maore mwenda maore handani kama mwenda maore emfanya no kuhindi ni harmaye siwa na maore anazidar. Ewa marhaba. Ewa kweli rende maore di suku ya raru ya hatua ya kujofanya zi election haruma lisiwa langazija babo banda riwono amba serikali yatu haubirilia mahakama ya uju wa hukuta liswala Komoro la maori walitoa haruma umoja kawasultaha wasiri maezi amba ababo rais wa daula arenge jukumu ya unyesedzea haruma ulemengu na unyesedzea wa Komoro amba liswala Komoro la maori rilitamani Mfaransa. Iyo ni fasiri ya ujuju haruma upande wa siasa ikawamba de raisi watu ikiludhanin na watu wa mzingiza na janibu za siasa zilo Komoro baadhi janibu moja ya siasa irongolo ANC ya CBU wao watu ilokamba wanyesedzea hamanzishi amba kawakubali zifikira za ukutu wa Komoro haina mneni za hudumla na rais wa daula rende maore de hili randangazija mzuani na mwali rakonyesedzea hatwari ya kabilia wa Komoro na wana wa Komoro na zuzu hudumlao shahula ya pewi hudumlao wana wa Komoro wajawalisiweyo rangu wa andiso ila ya mangavu na izo za kabili izo kasishashi izo tena za mangavu rende tekeleza maorde heli mjomba watu maruasi karbenzi wara onihana hai borta ho moja zitekeleza harma radio ngolao quiz FM tolos kumoja siku ya bili mkini karayona tena karashinda rapara bahati randa harma radio zangina de ulanna babo hulenga zijatena raha rende harma ya manzishi ya makartasi rende harma inirongolao radio ya Abdalla Agwa ya Baraka ya radio Kartala tena ya Baraka FM nazo rende tena radio ya Dumuni Nzwani na radio zangina uho maore rende ketsisa mketsi wa isulu zibiro za isulu harma section ya Shimaore ikaombane leo wananyatu wasushailiha bandelo kamba wami raisi tsahunu Marseille wananyatu wa ushahiliha na ungulizana na utanga fikira
maore wakati loka mamuki amba watu wakotolwa sistani maore basi wasi mtona harma mumunda harma isiti ya masuliano lishauri.com mtona iyo tena raha section ya shimaore rakwenda kinyume na utolo wanadamu watolo harma zimba zao wanadamu ilokomba wawasalia kweli mkini kakana kirtasi debo wasalia wao wazungu harima ibo ilokamba wabolwa kirtasi wakana ruhusa watolo bemsona mba treatment ifanyishi hao na Ufaransa amba wae ufanya tongo ilokamba hahe hunu katusubutu azilisha zafanyisha na hule harma ikomoro zo ukamba zo halali izo mengoni matongo rako zingesezea maore na tsidi wasitu beta wasale waloho wako zingesezea haina namna hiyo. Kabla ya yoka ya bwana rais ngamhuka ushimbavi dinhuse suala wakao tijuha kubala leo kubali ucharma ze pratu zatu zinu doone sandro hautari tsansa mbabele suala linu la he ye maore masomara jini maore rangu ndo mwaha shiwi na majana manane na mengo mine na moja wa zingarana ne Faransa en 1841 wa zingarana ne Faransa atajewa swili le 31 mars 2011 Nicolas Sarkozy rais yakaya harmaida wa Faransa hajaha wanika e departement atena leon ga harma e departement ya Faransa nisna harma ye 101e departement français na hundu lingoni ye Komor rangu yimaraia hujide madhamana ene usiku usha shali suala lozima ngela demori fanya mashawiri ya maore irejei mimi ngamshanga mbabi ile suala au ye shawiri yonjema yefikira yonjema ikawa ndo wataka fikiri kangela demuo ya mwana nyasi ya rejei wananya wararu ili waje rikenti suwane beka ngo wane au ngo wenchi ngajoshirari tagifikira bazima sha amshangana mnaje amshangana hapo kaya kabati dhamana wa daula harmai Komor ya parojo renga shongo kama njo maore ndi aone dhamana wa heshisi wa shamaore wa hadisi sualali shene ajuha yehonda yucha hun Faransa jauna mzungu hadisi harant habire maore lingoni ajauna mzungu na kabla kaya lazima mzungu ya ndo ashauri kaya to decision kaya maore reje shela lazima wa maore wo wenyi watsawa walilo shawiri kadima depute kadima conseil départemental kadima mera bani bakezoma na wa maore alilo shawiri ani ya paro suwa ya simoroni suwa da hunu suwa wake wandu ne maore ndo hadisi shem hadisi ya patifashi harma mwandu wa daula yenyi tanki nyinyi mjuhanizo ngozi imparo wakati wako mwana maore mundu bahati ya ushinda munde mdhamana mzima ushiswa shamaore kamera eka conseil général eka eka député kusonel swala lino au kamjonde bahati swala jamaa hadisi kweli unisaidia wabomba rangu 1841 para leo Ufaransa lo side maore tu be ayandisa 1841 afanya 46 ans après ajarengi Komor kamili aitawalia ata tarehi rirungo leo ilo kambar sujwa migala ya tijwa be unisaidia wabomba rangu kwa mbo idati be rangu 1975 le 6 juillet rangu amba renge uhuru kabasi kweli mwana wa Komoro ahima anisedzea usonmol dunia anisedzea uson mama Komorien iruditse na ababari makomorien hawana hanisi za hawambia bana rwanie zimali zatu zilo harmai bahari yatu ilo maore zilo na hule be abo itarehi yo hakimu tarehi de kweli mwanadamu huo akazalwa be habahati mbi Mfaransa na wasibu ilo kamba karsina nyanzo na isiwa Ikomoro yatu alimula mwanadamu worongola swali wode afanya inirongolo la Marche Rose en 1976 waiweke adungana na majeshi yahe hawakatilo kamba kakana zana za ushinda awane na arsenal de guerre za Faransa zaka wakati huo ni mwanadamu huo awonomba Komoro yo yahe au yo ya makomorien awonomba yabili awonomba mwanadamu nikambole nikamtiti bei haki yona nguvu rahana ufujari rahana nguvu rahana uamivu mwanadamu azinyesedzea wabonza hunyesedzea mba nikare zima liswalihi
kweli basi wawasalia kawaka na shughuli na imaore atadeu wasafi lokamba leo anyesedzea mba ahimilia wandu ikomoru leo andavura mashtaki yatu harimo jume madaula amba kabasi mnamzitsena bainda ya ikomoru na Ifaransa wakati lokamba alalineka kweli watu walitsungia hauzuri wani problem tideu kamba paka imaore rege problem kaisi rabo bidu wakati lokamba mwanadamu woka juyeshi nikati de mandini yalo harma shivandiatsi yao mandini yao joka harma shivandiatsi terfermu yao joka harma ibahari yao joka harma ihawa manatini devo nikamfano soromia mawasiliano ya nyumenianu zi telefoni sateliti na mfano video nazo pia sababu itaharabuzi ikiamba risu kanalize ihawa yatu nikakarisina zana beritsahe cooperation na wanyatu walokaribu walona zana zo au rizihudumu morde heli zitizilo morde Nations Unies heli wadzipanga wasaidia nao morde heli Union Europeenne leo msujo mbapo wahali wabasadia wana inirongolao namna ya ufanya ini yani wahali waungulita zimali irongolao paradis fiscaux wa bahali wa industry mari Faransa zi Arsenal walonazo wasalia msona wafanya zi avion amba wafanya namna amba washindwa zihudumu na Italy topara mba karudi kamse le wando abo joanza shabake coopération régionale no jo tsanganyani ya commerce na zadunga ya watu waloshangize la sulima beba watu fanya coopération régionale watu fanya coopération na watu waloma bavuni ni kama mtu ati nikaiti kamili hati be yatu inirongolamba ni joelaku la fuswa raho mwana kati mmoni pana hiyo de ifasuri ni onao arma indépendance yatu rarenga le 6 juillet 3 mois après non un mois après coup d'état jafanywa ata 3 ans et 9 mois aliswali hajatola rijali mrestore Faransa asuru mahule na wao de bali bulo hato hapo bande lokamba Faransa arengea liswali moja de rifanye jitihadi mapesa rimba Faransa de afanya ihifadhi yatu rimba Faransa de alona hiyo wanadamu aja artia tsinzi aja artsinzi le 18 janvier 1995 amba basani mkomoro mzwani na mwali na mgazija karongolewa na serikali ya Faransa wana karongolewa na ari masuprefe walo ngazija babu mwanadamu katojwa andahar maliswala ila kumula mao iyo hapana kuna wanzoni vile kaya tukadoni siri swala ilo kaya iba ya nyinyi mwana association kama ndo zienda umio imaure reji yeba kamtona bio haraka rahana legari iba unswaka tukaika kwa dhimu o maana dhimu ndo da hambawi hapa sikiru kayambe seye samhana nguntimizi izo kala dhimu ntujua shay hanne wanawa kaya la dhimu yike premier payamando ikawa la dhimu ke mwende mbio mangalia ma autorité rango wa Faransa rango wa Komori shabakae libre circulation ya hawa na wa Komori wajua wanji harmashi swa shamaore warohe wakati wanzao hasala masalimina batu kamre ndio ambasadi batu na bergema batu sikidovi yesaile kazi kiri ngesela mje matame ye deuxième pas bon bana basanga ndio fanya madismara jini ukangela demwe maore irije yeba kamtu kamja shilia ukaila dhimumbire bon ukojuba ngemwa silwa tsaju kamjawira bokojusha kamzo na matamu hebo tsaju kabla kambire bokoju yeba kamtu na mio halimini mfikiri sudan karsanda bio hata maana ihazio wa movement irongolo komite maore yodi hazi waifanya na watu wao kawasina tariali wa holone serikali ndio watu ilo kama wanadamu makomorien waona mba kawasi mvukisho harma komoro nika wa umani nika wanadamu waswana wanadamu wasfanye hazio be habahatimbi debo ilo kamba warumawe komoro wa lazima wafanye hazini kawasuifanya ndio bali buloi hatwari namna ilo kamba wenye sija wala harma masuala ya handanya mba wabungawi Komoru waotsa huwa wajahadisi na Mfaransa ne wasutsahi wananyoma Komorien wahadisi haya susu wasili wakati wavumbua arima elu ma elo walo harma ingizi borona wano alona mararu kasushahilia na Ikomoria au kashahilia na damu wengi wafao de
ule alo harma ingizi maore akondo shahili na uzo donc bamni hatari wasi karisa retari maana lazima zombi lisifanywe simultanément gederango kati serikali yetu wakarengezi tongozini ranguna sonzwini kwa kila mwaha haruma maha ya para 12 ya dungana kwa kila mwaha na sonzwini wako zitekeleza beisha ndongolo resolution kaza ko suivre na ndongolo action besabu omwe bukayo basi jitihadi yetu wasi wastarabu wa justali wa nyumeni rende rungu ambari suvura mashtaki yetu haruma ina sonzwini babo iyo sunyesi iyo fursa na kutani nyesi amba nika watu maurwasi rehimi leo risu nyesedzamba imaore kaisu lazimu ya lawa hamu mojewe Komoro side babo tube rtsali nyesedzamba inamna inirendao rarenga zizana zotaru ya handa ya mapese atu ya vili de hifadhi ya rarudi wana dans la circulation des biens et des personnes neka iyo karaitsa shashauri rabuzi rajona mna rtoketso na Faransa basi sumwambiani kavasi suku deja wa Komoro deja watu aisho maana bankamu ni mwambianyo mwana mzwani au ngazi jamu pale hana harbai bahari yake asolengwa asondofungwa asuboshwa na evidenti hana mnambie na mnajeje leo mwanadamu mkumuru atoja oyeshi batina ya maandine Mwenyezi Mungu ambayo harman dunia amashelezizo ya ukaya wangalizi watukufu washilizi watu wa Radio France Comore ngasibatimana wanyasi waheye movement jule ismu ya suluhu ishelenyo andika ndo mnangalo makatidano wayo wanorika u ngwaidaidi ya omdeje suluhu wa masiwamani aizo ngamjoreje ya mwesu Alejandro makatidano wayo wana wantisi jimla ni uzise suala mailibekao ndo shelizele ra mananga sina dakika ngomira deja za kuba skandani shelize ukaya le chamala hanyulinu ngam proposer hindini comment faire parce que o machamanga umenji sikanzani juwe muasase ya hanyu enyinga mwamba ono kuindeni ribire daba iliri kombo wesuluhu ya taifa baina masiwa yumani swala ya ndani swala ya bili bwana mansijibla amazo ni juwe chama chanyu shino gerazimu shikane mali sifanye hazi ngamuda subvention ngamdomi ono boshori ngamfanya uhazije hamalu hamadazi marhaba masuala memahadis amani swala la bili dokaya awamu swala ndani amfikiruka ledina wilo la suluhu abungalo nesauza nongo suluhu abungalo jori ronesana nongo aho batso wakati suluhu le shawiri ngone sokaya ngabwandu wasawalone yezi reka warenge hamvu reka wachagulwa hazinura mbao dezemakiri au wachagulwa swafi heni namna anradi ngabwana nyasi walone yezi singara sulunga ronesauka ba hiwa jojo ufanya le shawiri sulu ya lamba le shawiri hindo le shawiri hendonga lazima ulifanye handani konsi juu dokai lazima ulifanye inurambao de bila ngebdorambe maha 40 no mwejari fanya jensi ya hatu sisi ripara za ndongo zinu rahaye ye movement ya 11 ute jaja lazima ulifanye ndongo yinu banate arengeye zile haka taufik harumaza ndongo zinu zakaza za hamba shabasa hazidiwaza lazima yode mana suluba na sulungio namna mbili de sulu ya hatu baina hatu ngaramba elifanya hindi ni harma mahar baina mweja rangamize mbabi ya kaya monti raisi wanaone raisa wa hesulu waone sokaya renge mali ya Mfaransa dorifanyio nenge dom jondo nondo kabada ngurifanyio hadori ninka rali harma rali jana rifanyao na boyeka rifanya rali jana ekaka jamonesa eda babir joka undazi rali jana baheka rifanya rali jana hadori ninka rali 35 ranzo akatranga uhuru hata mahashiyo na majana shenda na mongo shenda na nsanu 1995 hadori nikani awefa sirawe bijaha tu 45% ye 35% yo si wa Komori riangamiza alafunge bidio ekanga tsahori unde Komoro ngebidora mbe zijajera rangamize 35% ila yabunge jukiri yo handani ranzi 95 taba hangari nikiwao 20% yo hatwari alafu 20% yote na ridungu si ratendea ilanti riangamiza la fabunge bidio rifanye bila hiyo badanga tsahora ndisa kwa ndamba hindi rambo kasi rirumewe Komori ngatsahora ndisendo ngatsaho mahakama ngatsaho rifanye zanzia shezo kana ujozifanya rahare jamba ezi zila rangamiza borifanye sulu ya ndani si wamba ukaya basa ekarifanya ye bila yinu kabanaka ukaya shifungo shaba sangara misango almuredirsa rishaidilizana yuki
sisi suluhu singaramboka ngebide ba ke restitution ijoka partielle shaudio sisi nda suluhu na zemamlaka ya wabo waruma odo duto wainu rambao de dira and the direction wa duto direction kaya bada dufanye bilanga fanyo suluhu shaka bano ka restitution mana odo alone odo wanikwaye yezi heni namne jukao alafu hiyo de suluhu handani de suluhu ya baina huwa Komori alafu ngabo ye suluhu ya lazimuri ifanye dasine daula Faransa ikawe daula Faransa hiyo de ndesa we Komori banunga singodamba mheshimiwa rais mheshimiwa waziri shahar mweza sabuzini ndabo balaula de kinyume balangi hatwa au kaeba mungu ambo mheshimiwa rais waziri jauna jao na boye mkomorile wo ngutawar mwenzi yahe hende hafobarini baina Egyptu jahunu ntuhamba abo rifa war mwe bahari hatu alafu abo miraisi ntusu butina hima na haraza ndongo hizo yode ya lavi mudo suluhu ya kadabili do hamba inga do kansije da sine daula Faransa ilirone se hindirone so kange bidorone se Faransa ukaya daula Faransa kalonga swamani yede ya bitino mani alafu ila suluhu do kaya ngarumonesa no kaya rionese ezizan woriyo dijo hamba rionese emana bakujumani rimwambio kabunga bidari saidie suluhu haruma baina huwa na nyasiri suluhu ilirione hedi joko kufanya baheka rifanya za ngombili hizo refanya za ngombili hizo de kuchongeza rendesensi hatu kama mfano kama bidari timizi swala yongo muhimu kama mfano ila serikali ya Faransa hara suluhu hiyo bahabo simta ntinyimbo ajiri saidie rijo ahwende sentia maana banu ilo atwariban ngareshelezi zao dabokao ranga ukaya ngasina yenti na bokartiniyo yo hatwa yode mana yode swale handani swale abili upande wahe ukaiba ngarsaidi wao kabati karitsu saidi wani dingwa mba convention ya ndongo itoka wonsa kamonti sisi ngarjitarishao rifanye hazino kamonti sisi banutuka intinda ile dingwa mba association minusan ebai shenu association mouvement ikawo yendongo ya hayo do hesheleza handani sha ikawa na hesheleza kwa tuzirenga singa tsaudi zirenge demano kaya sisi ngardubi harwa mahamitanu ban ngaromba Mungu sha hazi handani do hesheleza ranz Shama sisi lazima maana singa sina le jawabu nele jawabu kaltitiru hata le jawabu la Komori la mwasuluhu wananyasi walone zaba wajuju lifanya yode mano ke handa ndo wesheleziza sheka kwa tuwesheleziza lazima litahuwa Komori de mana hama de swala na karawuziswa handani ya ndongora ifanya handani maore dokari hansi le chamala hatu ye seluli ze seluli aba saruzambabanu ze seluli ngabwe seluli ya maore ngabwe seluli ya Marseille ngabwe seluli ya Mwali rahaka tina ze seluli za Nzuwani na Mwali ngalinda wazifanya Nzuwani na ngazijama na ngalindao wazifanya mana ilira ni se hazi handani sisi ngasina hazinda hazi handani do sheleziza inula dhima rifanya hata akadabili do mlazimisho ekadorari do vukisha alafu singa sarumwe handani ikawo yumfano leonga rambiawe serikali ya hatu ikawo dilo yawe kakweli wa mavamana ngwajo ushinda watie suluhu na esuluhu dufanya ze asiza kaudadi muzifanyishie ilirambe ukarangamiza ntia hatu harumama 40 kena ukiri iliri job suluhu rijo handisano kadabili rifanye suluhu ya tudasina daula Faransa mane Faransa na ange jokubele suluhu yode mana mwanyasi leswala ya kaluzi sabala mwanyasi journaliste haonesa ukaya ebanu kamtsubeza haraka na banu odetini wa basaka tujwa henda shabale visa ile kujana nzi 95 au kabanu na rijuano nono banu ye randiso lauziwa banda lauziwa harumwe visa yo 95 ebanu ngamundo mwamane ewa ridaza rijali lauziwa wakati ye daula Faransa ya ambia ye ulona ye zaba haya jafanya kudeta alafu haja bafanywa mbaindo ambao statut évolutif upande wa heshe swata maore ya 10 que jatimiza 10 ans 2009 rijao do mlauzo mwiso na de referendum ila basi serikali ya Komori isiuha alafu zija ihalalishiha 2011 yija en 2014 wa europeize la fusinga ramboka kena ukireha lionge video banu za waswini banu rambe enga duka nsije bena hat enga duka nsije den ne serikali ya Faransa ke serikali ya hauskitifu yera isi ha hendo harmoju madawi habitsa na hende msidiwaze haja hunu haja ngurambi ukaya basa le shawiri yeye hasa
hafanya mkonzi ikao ngwagenda watahile shawingarambuka yo hatwari huenda hatwari maneti ndende akaulazim nafanya marhaba parce que namfikiru kayazi swala kuideveloper aklu. Merci beaucoup marhaba meji wana mansijimla ama wananga boy swala na kanauzi sasha kabla urege swala ngasina manyasi mtangazaji alishiliao wakonge jumhur Lyon manyasi wewe julo ismu ya Mohamed El-Kabir wakao wiyaka mtangazaji wala dungazija kujua anabeka kuna nanda wena mazi yazinu kujua rikaanza ermeshidi ranz kabla ujamu swala la bilu jibu Mohamed El-Kabir wakao mtangazaji watu ulio ambao mji walio. Assalamu alaikum. Garishileo amma gabisi na ruhusa swala manyasi Mohamed El-Kabir. Assalamu alaikum ikangorishiliono sisi marhaba Mohamed Kabir makatiano ngarikao mrongo rais wa Eshama wekao makatidano yo mwanzo ujibu la manyasi mtangazaji Mohamed El-Kabir ngalo mrongo. Marhaba lisuala handani ntahan mwambe mwananyangu El-Kabir amba tendeo beti para ukiburifu wahusu iserikali yatu kerlahiki mana talibarua ilokamba yomengoni mwazi ziendeleyo na kuzifanya timwangishia barua azitekeleze kirasmi inamna aonao liswalatu la kumuru la maori. Basi habahatimbi rais watu wa wakati huo ikilodhanini kavenza ajibu li barua langu lo ataupara basan barua lo mtolona harma isiti ya lishauri suluhu.com ilo barua ilo kamba tilifanya dublu maana tilifanya version mbili ila vile tiloanzishia zijanibu za siasa zilo Komoro pia raini raunu president lodeo ra wasalia jua na zivua pia wote wangisha beti mwambia ni mwananyatu nikini kavulisha rangu mwandoni amba mtu mmoja anivulisha anjibu li barua langu worongolwa parti nzima worongolwa parti rongolwa ANC ya Mohamed Sebeyo de anjibu kinyume ya babo serikali kawanjibu ziparti za siasa zijanibu za siasa zo kamili zilo Komoro kawanjibu tongo yao bole wakanayo de usingania plasi wadele tongo za husu umati wa Komoro wengi madhar para 20,000 am ziperiseo harmo ibahari yatu tongo yo kaisushahilisa warumao itsiatu leo kaisushahilisa watu wakotsaha wangie warenge pouvoir leo watu wao kawasushahili hana tongo ini rapara shauri yabo ya mashtaki wasirende baande lokamba tarehe 8 ya Novemba mwa 2016 nda 15 ilo kamba
mahakama ya uju yazitekeleza ukamba ni kawasuri wasi bande lo kamba wasi wa Maore kawasuri kubalia rakamba wasi makomorien babo waritowa karisi kartojua wala karatojua randa haruma zivoti nami mwana nyanguna ndisar suala banu sumwambia mba ilazimu nika o journalisti suala mordelo utunde zi kriteri zi tsongezao mwanadamu avotewe rabu zi ilazimu kena ujuna maharubaini ule haruma yatu Komoru maharubaini na mitano irudi kamba wawe mwana wa Mkomoru surtout welo kamba wa tournanti ikaomba itama originaire ya siwa fulani babone kama na Maore imaore itolwa hiyo liatsongeza wami sisi president leo maana wananyangu makomorien hai boilo kamba kawasaha imaore kawasaha wa Maore waritowa donc msukie mazozi yavai yajaono mwambiana mba wasumbwere hani bomfa baharini wasomfanyani jau kamsina maji kamsina mwenge be watu wanu wasujwa fete zwafanyao haba hatimbi tsendeohu hai boilo kamba wami Maore tsawa na vulishiwa wala tsabule fursa rati hawajao zi dhamana za ubinga itiatu hausikitifu ngamtimizi mbabele suala lahe manangi wa muhimu suala hima ni asiba da kajaka ya shadow joka ye tarehina ni ya November 2015 iraisi hatuwe dekreukaya ruhusa ni chaguzi ndeza nisengazija alafu ye dekreyo riyatake rishitake rizamba banu rishitake badarishitake kumani nyasi bahi manayo de aladhi musisi suluhu rambe ukaya ngarjoenda zehele heni namna bahi rishitaki ye conseil constitutionnel ninke serikali hapa yo kuru au conseil constitutionnel ninka ye raisi haki ukaya ila haki bahi sisi zorafanya dokale ndio mwazahele mana wakati mchaguzi rende rikauzungula harumwe masiwa rikaurenga wanazi trima rikaurenga tazi kasokasa ribira harumwe maswa yomane abo bada humo hujanga roshelezauka rifanya hazi hiyo nokarjaka na kandida shai kandida watu hakadensi rilahone sandongo mbili dele shawiri la hensi alazimu rifanye na ukaya enzi kwa jeste hesharia bumkana baraka na yode hazi rayandi sabano atabasa randiso jitekeleza ngarishukuria wananyasi wa hera dio France Comore abwarenga banu nana ukaya ngasina yesiti ya hatu yambao ule shawiri sulu.com na mwene ngamjo hunda yemakati barasaranzi ya mrungu yarenga haukanga yo na document PDF habita na randi satena ujitekeleza harumazi nzia za YouTube na zinunga duru kaujumu ujitekeleza mana endonga kaulazimu banwa basa dokana tsanganyihe rambio wananyasi wa rumao warengele shawiri nene shawiri kaltiziro shao waloa ziro do wananyasi okanga onokaya ngo harumwenjizi wadiwazo wenji wa hatu rifao rangamia ngamonao banuraja hunu heli rilio ritona zina ritona banungo wananyaso kwatina haja ngwarlindao rirengeze eza hatulo hunu ndara rafanya hunu nabona ngamia hunu hunu abomso wa lohula warilindao rais mantijibla samani mantijibla skandale de babe de fala manele reija mjue zemali mrumia zoga za ngoda huranzi zemali suluhu yondeze nchida za hatu kabati mndu risaidio yode mano kangarta ho wandu harumwe siti hatu mndu fanya don shakartina subvention toka yons manazinga kujitarishao ritsaho wa komorirke wenji haukasinga ngangaramba ukaya amma ngebido wananyasi wadoya aho ngebido warenge wazifanya awabori risalamishiha wakati yo zehazinga jobuha zenongore wakatanga dofanya sonzi au amma kwa tuzifanya sisi ngatsahawa zinaza nchaguzi zijao rende basi ngasina leshawiri katina subvention itoka uyonzi shanga tsahawa ndo ajori subvention heli mzima dasi ye harumeze kampanya la kufanya yinu rende hata ngato uzone saba ngata paro zonesa mfano nzuani rende hata rikabla zomsirini rende hata rikausedi watena yaka abora ratukanaze mali bahi weye mndu ya rakaudoka mozeloteli hende hata kaurisaidia wa ntihu ili aboya onokayaze malizi hisa harikubali hata nkaona ntihu wabure yode hali mwali horikana hata wandu militant warirenga warinika haruma ntihu mahala hongeshi wakati rakarmwe sejuru ya mwali yani inu yo hamba de la waridingo hamba oto
financement ino auto financement mananga minoka ya iladhimu rijokaya bada yanti ni ladhimu kombolwa ababu kartina bidi shakartuli nisha ekaru ngwandwa jorse die yodirtao shabanu zamba wanu kabati ekatindeze nchida za hatu nehamu rilone hamu ya Komoro shakabati mrusaidio mbahindu choka uyonti katindeze mvuza hatu wajau hautimizi mpango skandali juwe yawe falsafa ya hanyu ni ya komite maore ndio nzima yewa ye falsafa ya monti ye tofauti yako komite maore nasi dokasisi singartaho rendo wa Komori wa rabia au wa kubadi au kasingartaho ronesokeni lazima zifanye komite maore wongo atungomba deshesiwa na shije na singaramboka bedi banema raruyo kayati ewa yani abonga bo yani ngarele wawe heli wambao ngariona ndondo shabane ta ngamuna tofauti mtiti daboka wadiwa Zimbabwe ukaya yarenga eshane de urumwe mararu yode bantu waleta yode habite na singara mboka na rendera onoa wa Komori rengezo za mana badangaru jozo za nadhimu ausinganya wakati na mnduto yaranzishia mbokaya swala lino homa nadi lobokaya kamshindi mangare masiwa ya mararu ramzi ngema Thailand emrevo mjibu ijemdo mashallah na tenendo de leswala wandungwa lamba ndono yede mena mboka badabu joka kweli ngerka urume mara ngeba nurkane mara rusdese ndambao leswala ni joka kweli shauliho urume mara runade monsi ngama habo wakati utio na jondo ndono kema pesa Komori yode afanye maore ya wabo yo yeswala yijoka na faida ndono hadisi ngemfano karjaka na mikataba dansi ne Faransa alafoka tila rifanyisha namna jojo kufanya leo nunga ngoma pesa rizamba banu harumarali jana radi mongo minane Faransa ngurengo harunkarali 20 doka kweli lazima urambe uka Ezra 20 ngarifanyao halafu singara mboka ya kanovu ukiri ritokana na 20 kabla dimuri rinagosi ya minko raisi ba yenjeze mnahindu ya non sana vile hauzuri watu waelewa mba situation lona leo Komoro yo à peu près resana harma 1,100,000 d'habitants ma pesa ya Komoro leo Komoro ya harma ziti 15 warumiao inrogolo francefa buka shturgolo dévaluation monétaire rangu 1995 vanu rongo wao nekam Komoro wa maswamararu asfanya hazi haruma realimia basi iriali 80 isurengwa ibolwe Faransa au ibolwe mwananyato lo maore yani haruma realimia maswamararu yafanya hazi haruma 100 francs basi wale makomorien wa maswamararu aliwasubelo ke 20% i 80% hiyo isubolo wananyatwa maurilita kasubolo pia maana washturongolo mécanisme rongolo washturongolo compte d'opération iyo isumruhusu Faransa po a frapper ya mapesa ya franc CFA ya Komoro ya maswamararu yale basi asurema ushuru huo kautolo hatuna mneni be paka mfano maswamararu yale ya justifie maadini au msada wa bulo benze au yojo kadeni maana bantu kama rongolo wasuyeshi to harma deni harma masanduku ya daula Fond Monetaire Internationali na Banki Mondiali kwa kila mwaka wasuengezwa deni hata sukulu jozimo na wale i secret vale debo lokamba harma realimia yatu nekaribolwa na mwishile watu nyengi za jira harma lisona tu wakati wa sambi msona tongoza husu bikini kor nazo pia zitongeza mbane wa Komoro wafanyo hazi harma realimia Faransa suzirenga kwela subama napa vi maore beka suaba pia yodi hatari liyo donc wasili shauri de wasuditisa wasilona Komoro ya haki leo rongwembara independent wakati lokamba renge mapesa yetu ya mandini yetu na hifadhi yetu karapar zokia Komoro yarima kudeta ya uliliwa ya mapresident nekati watu wala wa Faransa haluhu ya haki ngena mneni ilo de suala ilo kamba leo sulu asuditisa renge dhamana zatu wasirulona ya maswamararu yale wakati yote kama kwa Iran renda haruma dunia madaula sorongamba Faransa so dhulum wakati yo katsorongamba wasima machinini marionette bile kama heli rono banu wakati mazao komu
mana tamazari shili za swafi na abasanga sileka safi shi hatu mazari shili za swafi na izilera be za uzisa pia za ulagua mazari lagua za utelazuzu mazari wakati ukomo avamba myango Ortega ya marize mwana mkirana mwana swala mkiti wa ubala mpango wala rasonza ni jue ni sobuzishia sina rais mana wizala moshi swashi maore nekatilo hauzuri denamne wa maore swafi wa mimi maore muhalas wala tongoyo injibia basi leo nekahunde maore wanda maore sabwa kat para zimali nekahunde maore wanyahu wa maore wa maore wanyahu wo na uhonga gajeje ni regaria yo kajeje na wao mana wao leo hujibenwa amba wao leo isarungula na mora amba wao serelame utaha maorere gehule na wanyahu wao wasisika wasi za ujabale unu wanyahu hangala jeje wao kisatanleza amba banu hanyu basi wanyahu angalia watu amore ni mafamili de kamla mahwende wao kwa hima amba wasawa waudunge wahuvutembwe na tirinzi yani wao kisatanleza mori ndika wangazja wao kisatanleza be ustabili tu jamaa zangu wamtipare bahati a 1975 dara watu wakutolwa no viswazi nyumba handema na hakwa basontika na mazatika na mahashenda uja mahakuni donc leo rina 40 na moja rangwa katule na leo ramona de kinyume zi maori morisi maori faransa uhuba kundwa iwaneo be kondo ya mali tu na tumo basi yatu wasirishatelwa crise identitaire namne lokamba rangu 1995 riwambilwa ritilo harmanzia reforme rigauze ta madzina donc tsidewa mitu de loarma namna yawe shish namna de wanadamu walo wakazi walo maori namna ilokamba atawa waliona wafanya uhazi walona magari walona basoka sona la tranquille mana wa insécurité donc voilà ça nous c'est à peu près amba ne kama femme leader ule wa serikali na serikali femme leader huo mtu aloha société civile nika aja asuhu intimide no hurungoza nai mrenge maori huno wasona ba wanadamu wojo parana waremana mana haka kaya para daraja uju wamini hujwao bisha leo sina siasa moja na wawe ukesifasira maujondeme mtujua jao ni wane maana raha kweli kawasi msaada mbole walawa kawasi msaada mbole walawa harumesi leshkomorta kembabandano wa wanadamu namneyo heureusement raha wanadamu rilio maore raha unanya unu urongolao unushtulo virtuali mtu hudumo de serikali zatu dem komoru mzwani na mwali na mgazija wewe shi hauzuri maore tongoza husu siasa uho wa wakatio ma MPM na maselame nikati leo ilokamba kweli captain 17 na waja kweli ukamwana tinebe antuka hiyo yababo hiyo karshintra itoa marhaba nenji waangalizi watukufu watu marhaba nenji wasizana watu watukufu namjonika Nancy Jimla pambe za maswabu kabla ya ubaya mlango ama dakika nzima basi marhaba naam yongyo muhimu husonu la mnyasi akausa suala banu harmwe suluhu dokaba no kari lazimisha serikali ya Faransa suluhu yode joka utongeza rango wakati ila wanadingo ambe ukayar kartushi na rangale mararu ba wakati yo mararu ndu yangalia manaru ndo suluhu yatu ne Faransa shari mwempozo ka hakubaluka bajiri ndongo nai alafunga rongo wakati risuli hana na nasi hadita na boyo hamba ngabo contreparty shaba no itukiri da inunamna rule halinu era iswahe komori leo yasubutiambe ukayanguli ya jani kwa le shauri shakatina singa sina le shauri do lazimishe serikali ya Faransa suluhu rimambe ukazanongo za virazini wede watongeza ilirango wakati suluhu dasino wananyasi wa maore risuluhu baina hatu alafu tena wakati la mngasima wakati wa uhudumu mti ya haki na usalama na unaanya na usawa na maisha bora na uborehana na usikiniana zanongozo kaziti
marhaba benji waangazi watukufu watu mlivyounga wa dunia kamili hanzia za Facebook. Marhaba benji waishilizo za mkaulunga radio hamwenza ya internet yatu rika wazima na lechana hora nde movement suluhu ikawo rika hadisi wazima na Muhammad Maswab mwansi la wae ye movement yenu wazima na zirari madibeka ode raisi wae suluhu itamala suluhu mahadisi yaka hutekeleziwa harma ya mitambo ya kila mashini wajao momo matinal eze kamera limanyasi njomba wekao de watonga dunia kamili warangalima katida anuayo haizonga bishilo marhaba wekao watukuru namna wekao lezi fikra zao zoe sao ili wasahe ledzina madana na haba wasuluhishe masiwa ondokane maisha bora ya wazima mwishi ya fikra zao mpango huu ngojore je mpango huu ngamjogwa na maraya saya mpango huu ngamjogwa mazi tiuzi jao harma Radio France Comore maraba menji za jamaa pia salam ngamjogwa na mpango madaunu nyakati zijao asantum wa ila lika Semkolo. Yang mana